Zbog potpune zabrane kretanja i vanrednog stanja koje je bilo na snazi tokom marta i aprila privremeno je opao broj transakcija stambenih jedinica, ali je od maja prodaja stanova nastavila da raste. U kragujevačkim agencijama za nekretnine tvrde da je prodaja u prošlom mesecu na manjem nivou u odnosu na prethodnu godinu, ali da se procenat kupovine stanova vraća na stari nivo. Vraća se sve u normalu, traži se i dalje stanovi za izdavanje najviše kao i ranije. Što se tiče prodaje stanova, prodaje nekretnina, prodaja stanova je najtraženija i tako je i sada. Najtraženiji su stanovi u tom nekom centralnom delu grada, naravno i drugi krajevi su aktuelni, ali centar grada je najtraženiji. Ima interesovanja, kažem, bukvalno kao da vanredno stanje nije ni bilo. Znači sve je krenulo po starom, i interesovanje, i ponuda, i potražnja, sve to na nekom istom nivou, eto. Znači, i ta neka realizacija, ajde možda malo manja, ali interesovanje ima interesovanje. Tražnja za nekretninama u Kragujevcu je stabilna, a cene su na istom nivou kao pre pojave virusa COVID-19. Cene nisu spuštene, što se pokazalo kao dobra procena jer tražnja postoji. Što se tiče cena stanova, sve je ostalo isto kao i pre pandemije, nije došlo do nikakve promene, iako je bilo upita od strane klijenata da li će korona uticati, da li možda postoji mogućnost da bude neki pad i tako dalje, možda to i kupci malo i priželjkuju, ali nažalost na tržištu toga nema, ostalo je sve isto. Samo u vanrednom stanju su ljudi smanjivali te kirije za ljude koji su ostajali u tim prostorima, inače posle toga isto, mislim, generalno ovo doba godine i inače slabije što tiče izdavanja studentima, jer to već se završava s školske godine i te stvari, ali kako sada, evo, polako kreće jul, to će da bude sve više zbog približavanja školske godine. U kragujevačkim agencijama za kupovinu i prodaju nekretnina dodaju i da je zbog novonastalih okolnosti i pojave epidemije koronavirusa porasla potražnja za kućama, placevima i vikendicama, što su navode novi pozitivni signali za lokalno tržište nekretnina.